jani vul ve nga yem kan ran vul abik takin kanui vul dwa taka kan enkol te hi kan chwa wa pui fowa ani lo puin zunram thiar torin mun fian rel deuh taka te po kan wa chwa pui china ni kha achangin mun nuam le phai zola te kan chwa puya kan in fiam pui chin boka tunchuma kan khais ngai thak tura hian ui pakhat chuan a chwa wana changin engemaw hi apu ho a chu athil putho chu saru le thil mai ani haulawa mishing ke niin meche pakhat bo anzon lai me ke ne nge ya shiatani he khesi Philippines rama kum ina thil thlengania arab thak ema wangin ngai ven tu po anga le Crystal Joy aberke sithi dan lainat takani February ni sompakwa kumin kumsang hi somni parukhan ui pakhat meyat tia an kauchu pona ain fiama he ui nei tu hi inchung lama ani tinti turjul te tin abwai ve hleya awi vul hi pon lama ama a infiam turin a chwa ani atlang puin ui meyat hi anei tuin a kau chuan ama in inchung lama atlan ho ve mai china ti chuan hemini po hian meyat chu tlaya nei to wangin in lama ama in atlan howa engemaw hi aron se howa wa a amai ru chu hemi chuma athil run put ho hi adang lam viau thung ui nei tu rani ko chuan lataka changa awi ron tlan ho mu chuan thil engemaw aron pu howa wa hi a muwa saru vel aron hona angai mai ani amai ro chu in chunga aron lu chuan a be se phak lo lutuk chu awi dwa chuan aron se howa mishing ke ti hai ro lo troi chan to hi maya chuan aron se honi anei tuin a mu thu chuan arab lutuk awangin a au je ta chel chula a au thoma chuan an chenam khoveng te po aron tlan khom ngal ta sup supa ui nei tu roni ko chuan a in beng dai nuwa police te hena a sha tir ta ngalani police te poin an thu don chu bozui ngalin rang takin roni ko ina chuan an thleng phei ngala anni po in meya thirun putho chu magantiin an shilpo a haitlang viawani uin aron putho na munnia an sha chu meyat puina chuan an vazong pota a lainat takin mechenau pangruang hi thingkunga arwin chon beta chu mechenau pangruang chu phekhok shrin angunga thingkunga chuan alawin khaya arwang chu alo troi me kani arwang in phuarna bulvela chuan alubung alawom boka abekle athil ni ngei tur chu arwang in khaina bulvela chuan an hmuboka police terin danin ruang omna mun hi tha ani na munani anjinga ruang chu autopsy tia tan le DNA test atan la kani ngala muchui tu de chuan ruang an charna bulvela victim bungrwa an hmu theide chu uluk takin an enfia khwa a mibo an zon lai mek anom le omlo te chu an hanin zot kwala mibo report omang ang te chu an chung te an be pop ngal boka chung mibo report an zon mek zinga pakhat chu Crystal Aberkesi ania victim ruang nen hian achung ten alan dan le atak sapian mang an soi chu ai nai ber bokani anu in mangang le riruha takin afanu Crystal Aberkes chu niriatlai alo zong to nge ni afanu bo chu kumsom pani mi ania Crystalino chu ruang enfia tura kauniin ruang an mucha chu a mela chuan an hle ti a mu theya achan chu afanu ke kor hak chinte a che or reng chinte chu ruanga chuan alawin bel thapa afanu Crystali nge yani Crystali chanchin hi internet lama hian motor atamle tuklawa amai ro chu athalak le video cheng khatte adam lai hlimthla changin mechenau pangmel chhareu takania adium le bokani mechenau pang nui mel moi takania pol rukzir lai ni yin anu le pa tele a unau nu pani tenena khosan nia Crystal le a unau mecha pani te hian an chung te hi an tlo fau china an chung te an tlo fau zenga an ngai nat berle an tlo zin ber chu an pi ania alai zon pani tenen hian api ina kalin chote an ve e china api chuan thil tui tak tak alo hlui china ni amai ro chu February ni som pakhat kumsang hi somni paruka chuan Crystal chu alai zon tenena kalovin ama chawin chunulama chuan ina changina chwaka
akal na tur po achung te a hil lem lovani achung te seudanin chahmalama chuan a phone chu a khoya ti chuan a tholuka in chwa sanin ponlama chuan ama in a chhuak zui ta dayani ome anu Christine po in chenum naya chuan chiante ina aling mai tura ngayen aron hovel mai aring boka amai ro chu darkar tam tak alyam nuwa po Crystal chu ina aron ho ta reng lawa Christine chuan a fanu chiante a khol kwala tu main a chanchin reng an lo shelawa an ina chuan Crystal chu a kallo tu an lo shil zelani Christine chu amang to hleya alandan chuan a fanu Crystal chu ngoi ringin about the dayani bear Christine chuan a fanu chanchin le about dan maktak te chu social media lama aposa a fanu lo mu emo a chanchin sia anom pal hlau tak powa alo sia tir theinan an chung kwa byak po theina tur te po ada tel boka heti chung powa tu man a chanchin an la sia tak chuan lo wangin police station a kalin a fanu bau thu chu a report ta ni Toledo City Police te chuan timin dinin an mi bau report don chu zunna an thoknga ruma an vengle committee point lom ngai chwain an zon pui boka a khono chuan Crystal songin an boy mup mai ni an ina CCTV footage changa enchenin akal na kong zela CCTV omna chen chu an en zela ti chuan footage chang chuan Crystal chuan tunge khameni aboni khan ansuiti an mutani footage pakhata chuan Crystal chu mi pa pakhat hian a scooter bike a phora tlaidar nga vela ania ama phurtu mel chu a mu theilawa a chan chu lukhum mel hlia vek a khum tlat wangani Toledo City Mayor Marjorie Perales chuan Crystal chanchin chia piang tan loman tur paisa asiam hiala amai ro chu heti khopa mi puile thunei tu te tho hauna cha om chung po hian Crystal chanchin thar sia tur om talau chuan ni chu aliam ta zelani hetiamang ang taka afanu zunga hunan man mek la hian ui pakhat mea chara an fanu chu khoya nge aladamem ti te chu an chang theita ni Christinin afanu ruang dan le mo ani dan den mun song police te hena changa asia chuan rap thak atilutuk chu ni khoshelovin atlulau chawa afanu in aboral ma a achunga thil thlinga wanga amang an turzia le a hlau turzia angai twa chuan ari ru chu anatak zetani ruang charni February ni sompakwa kumsang ni somni paruka vek chuan police ten anmirin hlel mi pa pakhat hi anmana kumsomni pasari mi mechanicania Rowell Villapana Junior ti mingponi anmi man anjin hlel hi kanjin laulam dai turin midang ani haulawa Christine va pa Crystali cousin ani tlat barangay bantowa an chenaina Rowell Villapana Junior hi anvamana footage chenga scooter khaltu scooter changkhan tunge ni sha chwa ania Christian chu ariru boy so vekto afanu bawa mang ang ema anson lain rong takatha ani ti anshe zuya afanu chu alu bungchungin thingkunga phuar be alani sui boka chumai baka afanu chunga rong takachi a thatu niya anjin hel chu awa pange afanu Crystalicazen ngei mai anchung khat alani zuya Christine chuan omdan po athiam lovani anjin hel Rowell hian anjin hel na te song hi a phaveka akazen Crystal zonna po a phusa berle matong berania amai ro chu nu chui tu de chuan apoi khoida hlia kho atum na vek nia anjing thiam ve thawani nu chui tu de chuan Rowell hi an chui zui zela anun hluite an han bi chian chuan nun hlui thalem lo tak anei ti an sha chuaka damdoi te po alo te china adil rulam te po a stable lo hleya adil rulama hansat na ne wangin a chang lo zeu china ni antia kumsom pangami ani changin jurulama hansat na ane wangin damdoin ain en culture char to a Toledo City a hian kumsang ni somni pakhat khan a khosa chauve chawa a chena kholui iloi lowa chuan pong swal thu boy pani ngot alo nei to ti sia tania
Manila Times in atarlandan phei chuan kumtling lo me chino pangte po mi pat me chat na konga alawzar boy fo to ti an sui bokani nu chui tu te nu chui na chenga rowele chanchin rap thlak tak mi puin an han sia che chuan an thin chu arim tak zeta mi swal chu ani na dik tak nu chui tu de chuan hailang thwai se aswal man pek fat an du ni anul hlui mi pong swal ching ani wang hian akezin crystali atha chanber po hi pong swal atumna wanga thlengani anjinga chumai ba ka crystali atha la hian damdoi arui ngei po anjing bokani amai ro chu anjin hlena song hi robel chuan apha fai veka poi soilo ani thu asoi tlata a defense lawyer ti hian chanchan pakhat an nei ve a robel hian fanu anei ve a ama ngei point fanu neya engwangin nge mi fanu duat lai mai cheno pangchu apong swalimo atha duang tin anchang ve tlatani nu chui tu ten uluk takin an nan kalpuya finfiana le thushe tu te anhan bia a luk takin thil thlandania an ngai te chu anrem khom boka thushe tu pathum te chu Toledo City Police te chuan an lo man siam an hlan fil to boka crystali ruang chu examination titura thonania pong swal ani nge yam ti te pong swal ani chuan athi main nge athi nuwa pong swal ani ti te shiatan tumani February ni somni pali kumsang ni somni paruka chuan crystal chu ebo cemetery a William ania avoina program a hian mi antam leya anchung khat laina te mai ba ka anma ni chanchin lo shetu anma ni laina tu mi puite po antel ve bokani crystali pa chuan afanu duat lai thalak avuinia mel chataka anmu chuan patling meupo inti pachang zo to rawin atap chua khom homa crystali chunga thil rap thlak tak thleng hian atto pala thleng lawa poi khoi tu le twal that tu hi tunge ni confirm alani lawani jin hel ero khachu an nei nge ya an sheng bet mek bokani amai ro chu kumin kumsang ni somni paruk February thla a thil thleng chau khani ya malak zela lania crystali case chui me kalania amai ro chu crystali case chang hian Philippines mi puide chuan kumsang hi som pakhata andrama thil lo thleng to case pakhat nen in ang an te hleya an chet chuakin an chei chuak lo thei lawani kumsang hi som pakhata vandoina tok me cheno pang pakhat ela joy pick case nen khan crystali case hi in angan ti hleya ela joy chu kumruk mi ni yin February ni som pakhat kumsang hi som pakhat khan Burila town Cebuwa arwang charania an chena ina chenga kilometer somli panga vela hla ani arwang charani dan chu arap thlak tak zeta arwang chu ruak fekin munia bedsheet wara tuam hlomin alo oma lunglian pui pathumin alo del tlat boka atak sa te chu alo duk chura tu emu chuan kuda thlak na sa hle ti asia theiani elai kheisa thushe tu omchun chu a chian no a classmate kumsom pakhat menia abawni February ni ria da chuan ela le a school classmate chu an class kalawan elementary school changin an banga ela chu a chian no nen tlaidar li vela an school bang anin sui honi an chian do na kungan kal nek lai chuan motor pakhat Mitsubishi Pajero hi arundinga kar chunga me chia chuan ela churon bia in anu mingle anom na zota an ina akal tur tho asoyani ela chu arwala lo ho ve turin asoma ti chuan kara chuan ela chu achuang ve tamaya achianu chuan anma ni betu me chia chu samseilam ani thule amit chu abial solampang ani thu choya kara chuan ela chu me chenu mal chunga chuan a shuwa foreigner mingawin kar chu akhalani hemini tlaya achianu in ela e amu bakhi chu ela chu nungdama mu anile tolawa arwang chu lengkir munglama char anitani police te chuan rin help pani shenbe an nei zuya ajin hel te chu mechia Bella Ruby Santos le a British Belpa Charles Griffith te anniya Bella Ruby Santos chu Manila Mall pakhata October ni sari kumsang hi som pakhat khan an manani abial pa hi Philippines ani lo wangin Bella hi rinhlel berangai aniya abial pa ero anjam lamin an ngai to sui don ani ome
heng an mirin hel pani te hi kidnapping le twal tha case manan nia jin hel ber belai car forensic lamten victim LIDNA mu tumin an han enfia amai ro chu a car khoya ma chuan a DNA chu an mu chuak zawlovani ti chuan April kumsang hi som pathuma khan court chuan bei seilo dawin thu tuk na asiama ela chu car chunga a chuan nuwa khan a chunga thil thleng prosecutor ten chang taka an chui chwa thelo wangin elai case chu chui chwa omlovin an beidon santiti an re suita ni jin hlel ber bela chu Philippines peso chengsenga in bel chwa tir ani suita October ni riat kumsang hi som palia khan Regional Philippines Court chuan Bela Ruby Santos chu thiam a chantir zuile tabokani Court chuan elai chian nu thosoi ringot naupang mai thosoi ringot chu rin hlelte putluk nan chuan atok la vetiin thutluk na asiam ta finfiana chadeu lek prosecutor te chuan an nei angai donani officer te lain finfiana an nei bok chilawa naupang pakhat thosoi chia chu an finfiana nayania chumai baka anrin helte chu twal that tu ani theidan an hu chuidan te po korta suilang turin anin lan lo zui boka kortin belai thiam achantir hian bela chu alom hleya anui seng reng mai ni anui hok po kan ti thei thawo me amai ro chu renate pick elai pa chuan kortin afanu case heti tlong maya thutluk na asiama hi makatia ariruna alunga oilavani Bela Ruby Santos chu poi khoi tu lo ni lo poni se poi khoi tu dik tak chu khoya emu chuan zalenin awakwa rengtina niya chu ringot angai twa po chuan a thinlung chu adam theilavani ton thleng hian no panglainat tak elai case chu chui chwalovin ala tarenga mi puitam takin elai thattu hi man ani ngai don to lovani hitiin anjil rupo athlaphang to viawani amai ro chu ela hian adikna chanvo ala mu ve ngei beisei photila rong taka ama thattu hian aphu tok chimna amu ngei beisei photang kumsang hi som pakhata elai case chui chwalawa om to wang hian mi puin tuna crystal case po hi haulam dewin azui ralang ti an hlau to leya poi khoi tu hi man chwalovin omle amayang ti an hlawani tuna hian autopsy result po ala chuak lova no pangpani lainat taka boral te hian ro rel na dik an dik na chanvo an mu ngei theinan Philippines mi puite chuan tung trai na an mai ngai lovani poi khoi tu chu zalena awa mai po an phal lo bok amai ro chu thunei tu te po hian an thei tok chua anin thla da lo angai ve bokang miswal dik tak hian a pho tok shemna a mu ve ngei beisei photila a tha ome